что ж, черговое подорожжа, на этом подорожжа скалабродства, черговое скалабродство. Сегодня 13 липеня, а сам ад'язджаю у касцёл у Губіна на скалабродство. Паглядзець, што ж там ёсць з пэўнай мэтай і з пэўнай экспедыцыяй. Так, зараз 15:20, едем у касцёл у Губіна, сустрэнемся там. Ну вось бы я уже заехал у Губіна. На годиннику у меня 15:47. Ну, 10 так 25 хвилин уехал, но я еще спынился. Ну, а калі казаць, дзе касцёл, ну, зараз будем глядзець, дзе касцёл. Переключаю на галоўнае відэо. Зараз, шановная, буду показывать. Вось вот так вот я сустрэў Губінскі касцёл. Вось он тут у нас. Крыху набліжэй, калі прыбавіць. Вот так вот. Зараз глянем, вось і Губінскі касцёл. Зумом далей, вот так вот сустракаю. Вёска звычайная, самое что ни на ёсць. Звычайная вёска. Вон там собаки гавкаюць. Так, тут что у нас? Тут всякие сараи. Короче, кажется, ничего не звычайно. Звычайно закинутая вёска ў сцену. Так, а вон касцёл, мэта майго падарожжа. Трапляем туды. До сустрэчы. Так, ну вось потрапілі мы до Губінскага касцёла. Калі бліжэй адысці, ось такі вот будынак. Больше будынак, чым Лепельскі касцёл, гэта 100%. І больш грандыёзны. Наколькі вядома, тут яшчэ быў і кляштар. Гэта касцёл святога Антонія. Наколькі я ведаю, касцёл святога Антонія. Гісторыка-культурная каштоўнасць. Рэшткі касцёла вёскі Губіна. Якім чынам ён сюды потрапіў, невядома. Потому что вёсочка такая маленькая. Як у такой маленькой вёске мог з'явіцца такі величный касцёл, таксама не зразумела. Вось. Такие вось рэшткі касцёла тут. Вось яны. Вядома, что тут усё быў касцёл, тут яшчэ і кляштар 100%. Бо такі вялікі, вядома, ён толькі так і мог быць такім вялікім. Во яшчэ рэшткі касцёла таксама гэтага. Вот так вот взять крупным планом. О. Губінскі касцёл. На супрацоўніцы дрэнненька бачна, ну, яшчэ мы туды залезем. Калі там не нагажана, звычайна вас любіць. Стаяў на ўзвышшы. Ці гэта насып потым было зроблена. Вядома, што былі сутарэнні, гэта 100%. Будем глядзець. Збоку вон нешта валяецца. Вот тут таксама нешта вот валяется. И вот такие вот Губінскі касцёл. Дуже цікавый касцёл, хочу сказать. Вядома, ён адметны. Адметны тут. О, ничего себе. Это что, нават плитка засталася яшчэ з уваходу. Быць не можа. Ай-яй-яечки. Во, плитка з уваходу яшчэ засталася. Далекий касін. Там обов'язково мы пройдем, только спочатку я хочу все ж таки навокол пройти. Некие ниши. Ну, вот такие вот Губінскі касцёл. Место, вядома, святое. Здаўна вядомае. Сто процентов. Значное, не просто ж так он тут стоял. Это ж такая будынина, это ж такі гмах. Як так вообще ввогуле можна? Так, зараз я спынюся, тому що хочу зробити власний здимок.
Я ўсё яшчэ ля губінскага касцёла. О, дивіться. Я в шлеме, але я в шлеме не тому, что мне холодно, а тому, что я хочу залезть вот сюда. Во, поглядите. О. Вот так вот. И как по голове мне, что не шандарахнуло. Вот сюда. Как по голове мне что не шандарахнуло. Зараз я буду туди залазити і відомо, що я буду включати відео. Так. Ну ось, як цікаво. Костел довжиття ось такой вот тушиться. Есть там гнездочко. Цікаво як. О, як. Что тут у нас? Тут у нас вот такое. Ой, в самом версе там бусел зрабіў нешта. Во. В самом версе бусел зрабіў сабе жылля. Ну вот такое. Так. О. Вот такие вот он, Губинский костел. Вітаю всіх, сябри. Так, ну шановне господарство, ось такий от я ще Губинський костел. Відомо, будинок колосальний. Поглядите, який він колосальний. Я думаю, будинок найцудовніший. Я думаю, він як мінімум звертає уваги, як сюди приїхати і це поглядіти, і окунутися в давнину. Вон який собаковий барсковілій. Ну що ж, все, бувайте. До зустрічі. З наступним скалобродством где-нибудь в якому-нибудь цікавому місці.